Washa vetro mpaka mbali sana. Washa karadi shakaradi washa soga bele soga bele washa Unasipite pale. Hapana, warudie hapa, tufungie hapa. Bana. Hakuna kurudia nyuma, sikabiko. Adui hana tena nguvu, yeye wote kula kimbia na ingia maandaki. Kisha mnarudia mwendo. Tunasonga mbele, hakuna kwa kurudia nyuma, mchunga nyingine minisio zinafika. Tunasikilizana? Ndio hapana. Babu tuna masasi na kuya, kwa kurudia. Leta masasi na kuya na sio ndio tunaenda mbele. Na chakula kila kitu. Baba alikuwa anakimbia hapa na leo tunawaambia wabize mle kutope uwini wabize na kwa tena tuone mabombe zinafika pale. Sawa. Tunaingia kosi la MRPDP tunaingia deja. Tunaingia. Tuko operation tulilandia. Ya mingi nani porte parole sukuma watu walete mai kwa ya mingi. Mai tuingilie kabisa. Mars 2026 runingu hayakamatiwa. Ndio. Kama watu wanaanza sema runingu lishakamatiwa, bado tungaliki runingu na adui ana nguvu, tunamsogeza mbele. Runingu yote hii Kabunambo ndio ile mlima pale. Naonekana. Narisha telefone. Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza. Nizere ko abantu mukomeje kumpata ibibazo mumbaza ngo nisobanure bya Uvira. Iriya video ifite byinshi ibasigiye, ariko kandi reka mbibutse rwose nanjye mumfashe mukore like, mukore share, mutanga ibitekerezo. Tuje mu makuru yacu yo muri uyu mwanya wa none. Reka mbabwire yuko hari amakuru nkikurikirana, ariko muri teritwari ya Rucuru haravugwa yuko FARDC na Wazalendo bahanuye kajugujugu y'intambara y'u Rwanda ndetse na drone ebyiri zitagira n'indege ebyiri za drone zitagira abapilote. Ibyo nkuru turaje tubirebere hamwe uko byifashe. Ni mu gitondo cy'itariki ya 18 Werurwe nibwo iyi operation yabaye. Ndaza kugaruka kandi ku mirwano ikomejwe kuvugwa ndetse ikomeje kwataka cyane gukomeye muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko mubibonye muri ira video dutangiye. Iyi ni inkubi mbaye ikaze cyane kuri mwe mwese muzindukanye natwe. Nk'uko nari ntangiye mbibabwira, reka mpere kuri iyi nkuru. Ni inkuru iturutse muri teritwari ya Rucuru. Haravugwa ko kajugujugu y'intambara n'indege ebyiri za drone z'u Rwanda zarasiwe muri Warikare. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa tariki ya 18 Werurwe harashwe kajugujugu y'intambara ndetse n'indege ebyiri zitagira abapilote za drone, bivugwa ko zari zivuye mu Rwanda mu gace ka Warikare niho iyi operation yabereye. Aya makuru agaragaza ko izi ndege zarashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere ikize nka systeme anti-aérienne bw'ingabo za FARDC mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego muri ako karere. Hagati aho bivugwa ko umutwe wa M23 ufatanyije n'igisirikare cy'u Rwanda ngo waba wamaze kurenga ku masezerano yose ya nyuma ya Washington, ukaba wacishijemo umurongo kavuga yuko nta kintu na kimwe uzigera wubahiriza, ndetse ngo n'agahenge kari kemeranyijwe mu biganiro bya Rwanda. Ibyo byose ngo bakaba bamaze kubijugunya, bakavuga bati bo kamambaya tugiye kurwana bizacaho byagaciye. Ibintu bishobora kurushaho gukaza umwuka mubi muri aka karere, by'umwihariko muri teritwari ya Rucuru na Kivu y'Amajyaruguru muri rusange. Umuryango w'abibumbye ndetse n'abanyamurenge, umuryango w'abanamvuruzi ubarizwa muri diaspora y'Abanyekongo nawo watangaje ko wamaganye ibyo wita kwigarurira igihugu no kugambanira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho byabereye mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo iyo video yo mwayibonye. Mvuye kuri iyo nkuru rero, imirwano ikomeye iri kuvugwa muri iki gitondo kuri uyu munsi wa 18 z'ukwa gatatu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za FARDC zifatanyije n'abaturage n'abawazalendo zihanganye n'imitwe yitwaje intwaro ya M23 ifashijwe na RDF. Bikavugwa yuko iyi mirwano iri kubera mu nkengero z'agace ka Sange,
agace no mu tundi duce twitwa Biriba, Kabunambo, Cyamate byose biherereye mu kibaya cya Rusizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atangwa n'umunyamakuru uri muri ako gace aravuga ko impande zombi zirimo gukoresha intwaro ziremereye n'imbunda za mitrailleuses, aho urusaku rw'amasasu n'iturika ry'amasasu riri kumvikana ku birometero bya kure cyane bikurikirana kandi byegereye umugezi wa Rusizi kugera hafi ya Kiriba ndetse no ku nkengero z'umujyi wa Bujumbura. Urwo rusaku rurimo ruragenda rukagerayo. Hagavugwa yuko haba harimo harifashishwamo ndetse n'indege bibaye ngombwa ku ruhande rwa FARDC. Bitandukanye n'ibyakomeje gukwirakwizwa n'inkuru z'ibihuha birimo biraturuka kuri media n'ibinyamakuru by'i Kigali n'abafatanyabikorwa ba M23 bavuga yuko ngo umujyi wa Uvira uri ku birometero bya kure cyane ndetse bya kure abantu mureba kuri map muze kureba. Mvuye kuri iyo nkuru kandi ikindi nahita nkubwiraho nuko akanama ka Loni gashinzwe umutekano kateranye byihutirwa kugira ngo aya makuru yayabahaye ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje gukaza umurego. Akanama ka Loni rero kateranye byihutirwa ku itariki ya 17 mu masaha y'ikigoroba, kagaragaje impungenge zikomeye ku ihungabana ry'umutekano rikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse iyi nama yayibanze cyane ku gitero cya drone giherutse kubera mu mujyi wa Goma cyahitanye ubuzima bw'umukozi w'umuryango wa UNICEF. Iki gitero cyafashwe nk'ikimenyetso cy'uko intambara iri gufata indi ntera, aho kwifashisha ikoranabuhanga rihanitse rishobora gushyira mu kaga gakomeye abasivile cyane cyane abatuye mu mijyi. Akanama ka Loni kandi kasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ryihuta rigamije kumenya neza abari inyuma y'ibi bitero. Kanibutsa ko ibitero byibasira abasivile n'abakozi b'imiryango mpuzamahanga bifatwa nk'ibyaha by'intambara. Ku rwego rwa diplomasi, aka kanama kasabye umutwe wa M23 guhita uvana ingabo zawo mu duce wafashe twose nta yandi mananiza, ndetse no mu gace k'ingenzi ka Sake na Goma. Hanagarutswe kandi ku kibazo cy'ingabo z'amahanga zivugwamo kuba ziri ku butaka bwa Kongo zitaratumiwe ako kantu mu gace h'umurongo, ingabo z'amahanga ziri ku butaka bwa Kongo zitaratumiwe. Ubwo niba zitaratumiwe, hari ingabo zo mu Burundi zaratumiwe? Yego oya, munsubize. Ikindi, hari ingabo z'u Rwanda zaratumiwe? Yego oya. Hari ingabo za MONUSCO zaratumiwe? Yego oya. Blackwater? Yego oya. Igisubizo ndashaka unsubize, urajya umbwira ati Blackwater yego cyangwa oya, RDF yego cyangwa oya, FDNB yego cyangwa oya. Ibindi tubyihorere. Ku bijyanye n'uruhare rero rw'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO, nubwo zigenda zigabanya ibikorwa byazo, biteganyijwe ko zizakomeza gutanga ubufasha mu bijyanye n'ibikoresho n'imiyoborere ku butumwa bwa SAMIDRC. By'umwihariko hashyizwe imbere kurushaho kurinda abasivili no korohereza abaturage benshi bakomeje guhungira mu duce twa Uvira. Nubwo hakomeje imbaraga za diplomasi, akanama ka Loni kandi kagaragaje impungenge ku kudatanga umusaruro kw'imishyikirano ndetse n'amasezerano ya Rwanda na Nairobi igamije kugarura amahoro mu karere. Uhagarariye umunyamabanga mukuru wa Loni muri Kongo, Bintou Keita, wahoze ahagarariye umunyamabanga wa Loni muri Kongo, Bintou Keita, yagaragaje ko hari icyuho kinini hagati y'ibivugwa mu biganiro n'ibibera ku rugamba. Muri rusange, iyi nama yagaragaje ko nubwo hari ubushake bwo gushakira amahoro umuti, hakiri imbogamizi zikomeye zituma intambara ikomeza gufata indi ntera. Ikoreshwa rya drone mu mirwano riri gufatwa nk'impinduka ikomeye ishobora gutuma hafatwa ingamba zikomeye ku rwego mpuzamahanga mu minsi iri imbere. Hasha, haraza guca uwambaye kabisa. Mvuye kuri iyo nkuru rero, ndahita nikomereza nerekeza ku yindi. Muribuka umukoroneri, umugabo witwa koroneri ni koroneri Nganduna Opoko Bangala Michel. Uyu niwe koroneri wayoboye operasiyo yabereye muri Rubaya, cyagiye inkuba zakubitaga ibintu bikadogera. Uyu mugabo rero yongeye kugarukaho mu itangazamakuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yongeye gushimirwa nk'intwari ikomeye yaciye igikuba kandi igahungabanya bikomeye inyeshyamba za M23.
ngira ngo kuva iriya operasiyo ya Rubaya yaba nibwo umugabo witwa Sultan Emmanuel Makenga yaburiwe irengero. Umugabo witwa Liyetona Koloneli Kwikiri cyangwa Wiringoma barahishahisha ariko birangira bemeye ko yapfuye. Iyo operasiyo rero uyu mugabo witwa Koloneli bahise bazamura, bashyizeho muha ipeti rya Koloneli Opoko Bangara Michel. Uyu nguyu ni wariyoboye, uyu munsi yongeye gushimirwa byimazeyo. Ku rundi ruhande ndagaruka kuri iyi nkuru aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bifatanyije mu guteza imbere ishoramari mu gace kihariye ka Kiswishi. Ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byinjiye mu bufatanye bugamije guteza imbere ishoramari mu gace kihariye k'ubukungu ka Kiswishi yego gaherereye hafi y'umujyi wa Lubumbashi. Uyu mushinga ufatwa nk'intambwe ikomeye mu guteza imbere inganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho huza ubufatanye bw'iki gihugu n'ibihugu bikomeye ku isi hamwe n'abashoramari mpuzamahanga batandukanye. Aka gace kagizwe agace kihariye k'ubukungu ka mbere kikorera mu buryo bw'ingenga muri Kongo, kagamije gukurura ishoramari riturutse hirya no hino ku isi no kwihutisha iterambere ry'inganda mu ntara y'aho Katanga, imwe mu nkingi z'ubukungu bw'iki gihugu. Mu mishinga minini izahita itangira muri aka gace harimo uruganda rukora no gupfunyika ibinyobwa bya Pepsi rufite agaciro ka miliyoni 50 z'idolari, ruzubakwa na sosiyete ya Varun Beverage, imwe mu zikomeye ku isi mu gupfunyika ibinyobwa bya Pepsi. Hazanubakwa ububiko bwa lisansi bufite ubushobozi bwa metero kibe 8,000 buzacungwa na Congo Petrol, bugamije kunoza uburyo lisansi iboneka no koroshya ibikorwa by'ubwikorezi mu karere. Uyu mushinga witezweho kuzamura urwego rw'inganda, guhanga imirimo mishya no kongera ubushobozi bw'ubukungu bw'akarere ndetse n'igihugu muri rusange. Reka dusubire mu kanya.